Kenya Alliance kaunti ya Kiambu. Na mwikoiro wa njuragano ya mirema gwitwara wabici-ini cia DCI. Niwega muno ni undu wa gwitikira gutwana ithuĩ kahinda ka guthomera mohoro maitu na njira ndaya ma Inooro Miaraho ya umuthi ari tariki 23 mweri wa 5 na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji muikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka Wafula Chebukati ni acemanitie na ahuraniri a giturwa kia president kwaririria mibango ya githurano kia mweri wa 8. Chebukati augite ati ahuraniri a 11 a giturwa giki matianianire maritwa ma atirithania ao gwikinyire tariki 16 iria ciaheanitwo ni commission iyo. Campaign period shall run immediately after registration commences from the 29th of May to the 6th of August 2022. And then another activity you need to note is submission of names of national and constituency chief election agents to the commission shall be done on or before 25th of July 2022. The Commission shall continue to update candidates on various aspects of the elections. And as I mentioned, our technical staff are readily available to respond to concerns arising from our processes. And today you will be briefed adequately on the qualifications and disqualification requirements. But let me just highlight a few, 2 or 3, which are very critical. One, presidential aspirants who hold degrees from foreign universities must obtain recognition and equation of their academic qualifications from the Commission for University Education before the registration date. Please come, if you have foreign degrees, come with a certificate from the Commission for University Education. Amakiria ma atongoria magana matatu adini tiganite cia kiroho ni magomanite kaunti-ini ya Kiambu kwaririria megie kuiga thayo hindi na thutha wa ithurano. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kebisho Raila Odinga Martha Karua ni atongoria mekinyite na ndenda gutwara meko nginya mwena ucio nigetha tuigue mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga akiariria gikaro kiu. Mimi nikasema tutakwenda pamoja. Yeye tumekuwa naye katika vita ya ukombozi wa pili. Na yeye alikuwa anasimama imara wakati wengi wanaume walikuwa naogopa. Okay. Wakati ile ambaye simba ilikuwa na meno na makucha. Tumepigwa na tear gas mara mingi sana tukiwa na yeye. Kwa hiyo sisi tungeomba nyinyi kama viongozi wa kanisa muungane na sisi na mtusaidie sisi. Maana nyinyi kila mara kwa mara mko na watu wengi ambao wanakuja kwa makanisa yenu. Tunaomba tusimame pamoja. Na hakika tukitembea pamoja tutafaulu. Hiyo ndio Mungu anasema. Sitaki kusema zaidi hapo. Nashukuru nyinyi kwa kutualika sisi tuje tuongee na nyinyi na tutatembea pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance akiaria kigomano-ini kia atongoria adini cia kiroho ria mari na mucemanio kuria Kiambu Road kana barabara-ini ya Kiambu Road handu hegwitwo Wanda Joy nitugukomenyithia mangi maingi na njira ndaya megie horo wa kigomano kiu thino mohoro maitu mokite no kahinda gaka reke ngutware ku ndeto ingi ni ati mwikoiro munene wa njuragano ya muhuri biashara Samuel Mvita mwena wa Mirema nieneanite kuri maabitha a uthuthuria a DCI Dennis Karani akinyitie wabici-ini cia DCI thiku ithatu thutha wa maabitha aya gwikira mbica yake nende
hĩndĩ nĩcio kinyanĩria magethana nake makiuga atĩ nĩwe warathire mũndũrũme na onake ũrĩa wakuruhanagio na ũici. Akĩaria na nyũmba cia mohoro Karani nĩ areganĩte na ũhoro atĩ kana riboti ya maabitha aya ya gũkorwo nĩwe woragire Muvota ũrĩa arauga atĩ matirarĩ arata ona kana aruna biacara-inĩ oro yothe kuona atĩ monanĩte o maita merĩ tu. Oho nĩ areganĩte na ndeto cia atĩ marakoretwo hamwe biacara-inĩ ya kũiya andũ thutha wa kũmahe ndawa ĩrĩa yũĩkaine ta mũcere. We akiuga atĩ wĩra wake nĩ wa kwendia indo iria agĩraga kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Karani rĩu arĩ na maabitha a ũthuthuria arĩa nĩ hamwe na wakiri wake kana aima na maabitha a ũthuthuria arĩa nĩ hamwe na wakiri wake agĩcokia ciũria. Na yeye alikuja kanionyesha kwa simu, kanionyesha trade news, kanionyesha jina yangu akiwa ameshtuka sana. Mimi nikashtuka zaidi, nikashindwa what could be the reason as to why I'm trading. Kuangalia naona niko mimi ni suspect wa manda. Nikashindwa how and why me. So nikashtuka of which and sasa niko na mshtuko kwa sababu hakuna venye niko connected na mambo kama hiyo. Mugota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya anything, any business or anything to do with business or money, rather you know anything of the sort. Hatujai fanya na yeye anything like that. Mugota nilikuwa nilimjua mwaka wa 2018 kwa harusi ya David Mugweru Meru, na kutoka hapo Mugota tumeonana na yeye tena last year March pale Kenyatta Road Hotel Icon. Nilimpata hapo kwa car wash. Mimi nikaingia kwa restaurant kwa sababu yeye hakuwa anatumia hizo vinywaji hizi hard beverages. So mimi nikaingia ndani nikamwacha kwa car wash. Nikitoka sikumpata. Kutoka hapo hatujai communicate. I've never had his contact. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũrũmbũiya ũrĩmi na wendia wa kahũa New KPCO Timothy Mirugi nĩ erire arĩmi atĩ mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere rũhonge-inĩ rũrũ matigũtigithio nĩ thirikari njerũ kana matigatigithio nĩ thirikari njerũ ĩrĩa ĩgoka thutha wa gĩthurano kĩa mweri wa ĩnana. Mirugi augĩte atĩ kuma rĩrĩa mogarũrũku maya mambĩrĩirie gũkinyanĩrio rũhonge-inĩ rũrũ nĩ mambĩrĩirie kuona wongerereku wa magetha ma kahũa. Ũũ nĩ kumana na mawatho marĩa marehete ũtheri ũrĩmi-inĩ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arĩmi gũcokia mwĩhoko na thũgũrĩ ĩno. Na New KPCU hasa kupitia Wizara ya Kilimo imeweza kuleta uwazi katika kilimo cha kahawa, katika mabei ya kahawa, katika vile tunahudumia wakulima katika maeneo yetu ama maofisi zetu. Tunaweza kuleta uwazi ambao haukuwa hapo mbeleni. Kwa hivyo hata serikali ikibadilisha policy bado iko ya kuendelea kusaidia mkulima. Kwa hivyo tunatarajia pia serikali hata ile serikali nyingine ijayo itakuja itaweza kufuatilia yale mipangilio ambayo iko kwa sasa hivi ya kusaidia mkulima wa kahawa, na pia kuona ya kuwa production ya kahawa imeendelea kwenda juu na mkulima ameweza kuweka pesa mfukoni. Tumeona wakulima wengi walikubali mwito wa kurudi kwa shamba na wameweza kuweka bidii katika mazao, katika miti yao ama miche yao, na kwa hakika pia production imeweza kwenda juu. Tunatarajia pengine itaongezeka maradufu kulingana na vile tumetembea kwa mashamba ya wakulima kadha wa kadha. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa o president na tigiti wa kĩama gĩa Safina Jimmy Wanjigi nĩ ũrĩtie atongoria na mũingĩ gũthingata thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũrathiĩ na mbere na kwambatĩra. Wanjigi augĩte atĩ watho wa bũrũri wa Kenya nĩ ũhete mũndũ o wothe wĩyathi wa kwĩyaria arĩ handũ o hothe atekwagagio, na mũingĩ nĩ wagĩrĩirwo gũthikĩrĩria cioneki cia atongoria othe nĩguo makahota gũtua itua ikinyanĩru. We are a democratic nation that must allow those who have a say, those who have opinions, those who have policies to sell, to be heard. And those who don't want to hear them can stay away. Wale ambao wanataka kuwasikia wakae. Waende kabisa. Na waende kabisa. And I can tell you, the kind of Kenya we are talking about is a Kenya that is for all of us. There is no place for violence in our politics. Politics is about ideas. Bring your ideas and let our ideas compete with your ideas. If our ideas are good, let the people decide. If your ideas are bad, take them home. They are not needed in the political space of this country.
na nĩ wega mũno ũrathi na mbere na kũrĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ na njĩra ndaya ma Inooro Miaraho. Reke tamba twĩkire tũgĩcokereria twĩna maingĩ mũno tũkũharĩrĩirie. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV.